o te whaatala whātua ma le nganga whaaloalo i le pa ia sa wo o tau whaafonga anga le nei fui tai au fau le pa ia le tātou e ka le sia i le sua le tātou tina te nanela u whainga luenga pa ia le atua mautou faltua le vasenga o te akono ia mautou faltua te nanele pa ia la silasi tātou e ka le sia sa ia o lava i ni o tau walo mani a mātou whanau ai le ngata i lea whaatalo whaatufo i le ausa kerusiano ia o whaafonga mai le nei ala ata lo tātou whailo ai tai ao sa te tasi ia o tātou whangai ai fo i ma whaawhainga tāo so tanga ia ona o tūlanga le maalofia e pe ona o tātou iai le nei vai tau e eili tali tununga o tātou tau whai maua whaatasi le nei tai ao i lo tau soifua maua ma lo tau langi ama maa ai whaatalofa whaapitoa i o tātou matua tausi i le mamalu i o tātou ta maa ma tina mātutua taina ne fo inisi o ngotia i whaakata whangasengase o le tino ia e maise fo i le mawhauwhau nisi fo i o whea ngai ma whaanoanoanga o na o le motusia o mawhutanga ma mae ma e pele ia ala i le wala upa ia o tātou matai whamalole o na sai whaafutai lo tau tali tinga taina ne fo i lo tau whatuatua ia ma le whalangolango pia i le tua e whaamalo sia i pia i tātou i teimi tātou te vai vai ai. Ai o maia si o tātou tāpua i whaatasi atu i le atua. O Iova o lo malosi ma lo talita o ia. Na whaatua lo loto ia te ia o na o mauai leo le soswani. O le fia ai lo loto ma o vivi atu ia te ia i la pese. Se i o tātou te talo. Le atua tolu tasi pa iai, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ia vi ia masanga vi ia lava lo swafa e whaavavau lava. Wa mai whaatasi lau whanau i le nei tai au. Ia se o mātou si whaatasi atu ia te oe le vi inga o le whaafitai o le whaamanu ma le whanetanga. Ina ia sula lo wanga lofa ma lo wanga le lei. Ia te mātou o lau whanau. Ai le mawhai ona ato toa sa mātou ngā luenga le atua. Pe a e le a wai mai e ala i lo wanganga pa ia. I lingi i folo wanganga pa ia i lunga ia te mātou te to tasi o malava. E na ia sailingi ai o mātou wha moe moe. Ma ia mātou whai ai le nei Sauniga i le wha maoni. Ia wha pele pa ia o lawa fio. O le ulua i te talo lea i ala ia Jesu Keriso lo mātou li i whaola. Amene. Se o tātou i vi atu i le atua i lona vi inga ua Saunia.
O le whaitawina o nisi o fionga pa ia ale atua e maua mai ai se teita i ala mo i tātou ili nei fuitai au fou. O le a maua mai le whenga inga fou, i le tusi o Filipi o lona matau poe wha. Tusi a Paulo i le ekalesia i Filipi o lona matau poe wha, o te whaitawina le whaiupo mua e wha ngata i le whaiupo iwa. Filipi o le matau poe wha, whaiupo mua e o le iwa o te whaitawina. Wha whonga maia o fionga pa ia nei a le atua. O le nei o usoe, o eo te alofa ma nau i ai. O lo fia ma lo upale le au pele, ia whapea ona tū mau o tau i le ali. O te ai o yatu ia e votia, o te ai o yatu foi ia sune tui, ia tasi lo la manatu i le ali. O te whātonga atu foi ia te oe lo ufesoa soani whamaoni, ia e fesoa soani ia te ila ua. O e na fi nau whaatasi maa u i le tala lelei, a toa ma ke le mene, manisi uma e na ngā lulue whaatasi maa. Ua i le tusi o le ola o la tau ingoa. I outou oli i le alii aua le au noa, o te toe whaiatu, i outou oli. Ia i loalo outou anga malu e tangata umalava, o lata mai le alii. Awana i popole outou se mea tasi. A ia whaelo atu outou manao i mea umalava i le atua, i le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafitai. O le manuia foi mai le atua, o no sili lava i mea uma e manatu i ai. E leo i nai outou loto a toa mautou mafau, i a ke riso Yesu. Le au pe leo le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matangofie, o mea uma ua longo le leia. A fai foi o se isi a mio le lei, po se tasi mea e vi ia, i outou mana tunatu i ia lava mea. O mea foi wa o ina ai outou, ma outou talia, ma outou whaalongo i ai, ma outou wa ai mai ai i a teau, i outou whaia i a lava mea, ona i a te outou leo le atua, e ona le manuia. Wha manuia te le mai le atua i le tātou whaitau, tātou whanongo longo i lana fionga pa ia. Tu mau mailo na nganga e wha malama, ma ia tu mau atu i a te ia, lona vi inga nei ma se ia o i le whaavavau lava. Amene. O le a tātou tue vi ia le atua, i lona vi inga wa Sauniga.
O le ase o tātou whaamaulalo ilu mo le atua e ala il tātou te talo, tātou wifo ma te talo i le atua. Lo mātou atua sili sili e se, le atua oe o le alofa ma le alofa muti muti vale umalava. O le atua o le whaamaoni, ma le atua o le ami o tonu umalava. O le atua o le whaavavau, o le alii oe o le file mu. O whapena ona o mai whaatasi lau whanau i le nei tai au fou. Mātou te vivi i atu i la wa fia o le atua. A wā o la mātou mata whaioi lea whaale tangata kerisiano. O le whatua inga tausi lea whaale tangata whaatua tua. Maolo wha moe moe mawalunga foi lea mo i mātou. Wa e tō whiai i mātou o ni tangata e talitonu ma whātua tua. Mātou te whaia le whaiva o le vi ia o lawa fia o le atua le tamā. E fia lava o mātou o la mātou te whaafoi atu ia te o ele whanetanga. A wawa e alofa mai pea ia te mātou. E uina mātou maua i wha fita uli o le ola nei. Ia ono mātou wa aia pea wa venga ma mana la wa fio i o mātou wola. E uina lutia o mātou wola. Ia a ono o iai whaatasi mo a o alofa i te sapa sapai. Ma e lango i o mātou ti ngā i le ola nei. Le tua le tamā. E ono mea lava ia te oe le vi inga. Mātou whapea atua i lea i lawa fio i le nei tai au. Ua mālole pule alofa. Ua mālole pule whaasoifua. Ua mātou au lia mai ai fo i le nei tai au fo. Mawai le vai aso ua tuanai. Sa mātou whenga iai foi ma whe au. Io e foi sa no nofo i o mātou a inga. Whea ngai i mātou i le nei vai tau ma lui tau o leo langa. Lui tau whaale soifua ma lolo ina. A wā ua whapea o na pesi mai wha mai. Ua whapea nai. Io na maua i le popole vale o mātou loto i nisi o teimi. Ai mātou te whaafetai le atua o lo mātou o la ngona pea. E le ngata i o mātou tino a wa whape nai o mātou loto manganga. Lo alofa tū no tele. Wa e pui ma e maluti ai i mātou uma. Mai nei whaamai pipisi. Mātou whaafetai la wa fio i le ano ai ma le mātalasi o au me alofa. O au me alofa o le tino. O au me alofa o le loto ma le nganga. Ia whapena foi e me alofa o le mawhau. O lo mātou o whao ngā ina au me alofa ia SS. E le ngata ina tautua ina ai lau o fio. Tautua ina ai o mātou ainga. Ia e maise o ista ngata o lo mo mia la mātou sonsan. Mātou te whaafitai ai i lawa fio. Po whea lava mātou te ai. O lo tau muli pea lo walofa ia te i mātou. Mātou whaafitai fo i le atua o na o whaalinga o lo mana. I le ngata i o mātou ainga. Ia o whaapena fo i si o mātou o tunu o Samoa. O whaapea i lava o na o lātou maua i le file mu. Sa tui nātu i lawa fio i ana pongi matatalo. Ia wā lava le ngase ngase o upu whai. A wa mātou wa aia le atua e o mātou mata. Le anga le lei sili ese o lawa fio. O le oli malo file mu. Whātu muli ai o mātou nei tangata.
E ui na mātou ai tau malele mai le nei atunu. Au whapena o na iai o mātou loto ma o mātou anganga, o mātou mawhau ma wha moe moe. Isi o mātou watunu pele o Samoa. Mātou whawhitai fo i le atua, iau mea lofa o le file mū, whapena o na uwhiti ai i mātou taito atasi o malawa. O lou oli i tonu o mātou loto. Whatupu wha moe moe i o mātou tangata e maise lava. I teimi e le taunga le mū ai. Mātou whawhitai le atua i lautau singa i awala SS. Whawhitai le whaalia o lau mana i ngase i o mātou mātua mātutua. Mātou whawhitai ai lau lango mai. Lātou maua ai le file mū ma le mawhanawhana. I le pai mai o ao le atua. Nisi foi o lo maua i whawhita uli o le ola nei. Tai nane o whaanoa noanga o na o lau wala au pa ia. Ia atua ma le anoa noa i o nisi o mafua anga mātou te maua ai le whaanoa noa. Le atua e mātou te whawhitai le mautinoa o lau mana. E te wha mawhanawhana mai o mātou ti ngā whaanoa noanga. Le atua mātou whawhitai o manuia SS e maise o lau tuspa ia. E le pea lo mātou fia whaalongo i lau fionga pa ia. A wā o lo au mai ei tala o le ola, ma tala o le oli. Whaatumuina ai o mātou loto ma mawhau ma nganga. I le nei vai tau o lo mātou o langa e uina mātou whitai ai. Ma mea ti ngā o le nei ola o lo mātou o iai. A e mātou te tali tonu, e mawhana pea o mātou loto. Ona o lo awai mai a te mātou. Haftai o manuia i a inga SS, a inga mawhtanga mātua ma whanau. Tai nane o mawhtanga i tonu o e kālesia. Ia ele ngata i lea o ngā luenga maso se whaalapot patonga. Whapena ona au na i ailau whanau le nei vai tau. O nei mea ai whaasilisili le nganga whawhitai o le tangata. Ona o loa lofa tu noa e ala i lau wha o le tanga. Wa ona mae ona e ta pena e ala i le soifua pa ia o lo walo pele o Yesu Keriso. O lena ia ono sa ia ona ti ngai lunga o le satauro. Ona o le oli sa tu i ona luma. O lona ia nau ta inga. Ina ia maua e lana whanau whatua lea oli. Mātou te whasoa ai le oli ma le tamao a inga whalea nganga o lau fio le atua. Mātou na nofo whatalitali i lona toia fio mai. E a watu lau whanau whatua i le ola e whamavau. Pangā lea le atua. E a ai tui pēa le tangata i a te oi le tele o taimi. E ala i le manu maloina o mātou wola. Whao so songa matu ina nau le anga o le neila lo langi. Mātou tō i lalo ai le tele o taimi. Mātou te whātua na i ai i lo mamalu, ma lopa ia silisili ese. Ma lo fina ngalo ina ia vea pea i mātou o ni tangata e muli ta ina la o fio. Wha ma ngalo le i fonga o tangata, ma lo nuu i le neitai au. E pō nā mai la i mātou uma. Ai mātou te talitonu i loa lofa wha ma ngalo. E te wha ma ai ma wha ma ngalo ina i mātou. E ala i le toto pa i o Yesu Keriso ua maea o na wha malingi ina. Ona o i mātou o lau whanau. Le tua mātou te o atu i a te oi le neitai au fōu. Mātou whatangi sialo awa mai. I o manuia ese i a whapenauna i whatu tumu i nai ma futanga uma. E a fua mai i mātua ma whanau i tutonu o ainga. Whapena fo i ngā nuenga ma o onga ma whaalapot putonga uma. Se ia o lava ile
mafutanga I tonu e kalesia. Le tuae whamanuia, le neia tunu o New Zealand wa avea ma o mātou o tunu, mātou tenu nofo ai, whamanuia I tai, tangata whainga luenga uma, le māloma pisinisi, ia o manuia, sa saa atu lau tamau a inga, ai maise le nei vai tau le tua, tūlanga wha le tonu le tamau a inga, ona o le wha mai e peo na a fia ai, le soifua ma le ola o tangata, le atua wha manuia, si o mātou o tunu o Samoa, wa amatalia ngā luenga whaale pale mene. Ia e alofa lava le atua ma ia vatu ma li lingi atu lo manuia. Ai maise lo file mu whaale atua. E taita ina ai le au tai o le nei tunu o Samoa. Lo mātou atua pa I ai. Mātou wala au ia te oe ina ia e awai mai pēr ia te I mātou. Ina ia whaamatala loto ia te I mātou lo walofa tū noa tele. Awane I ngalo ai ia I mātou o na mātou vi ia ma whawhetai ala wa fio. Ia sili ai o na te tai atu I mātou. Ina ia mātou sāwa vali e tusa o wala. E tusa o lau whina ngalo pa ia mo I mātou uma. Ina ia whapena o na fia la wa fio I o mātou ola. A vea ai I mātou o ni tangata e ngā lulue ma tautua whamaoni I lau swafa. A o mātou o iai le neila lo langi e le tuma wai. Whamanuia lau tuspa ia le atua sa mātou whaitawina. Whamanuia fo I la mātou whaalongo. A o se teimi fo I mātou mawhau whau se mawhau whaunga whaale nganga. Ia whapena au na alu male mana. Ina ia tuto I tonu o mātou loto teito tasi. Ia vea I o mātou tangata o ni ele lei. E tuto ma whaafai lele ai lau finangalo. Ina ia vea maala e teita ina ai o mātou ola. A o mātou o au na matau tua ina la wa fio le atua. Whamanuia I la mātou e kale sia I ona vaenga ese. A fua mai lava I o mātou mātua mātutua. Se ia o lava I a mātou whanau. Whamanuia le atua. Ia lava singa uma o e kale sia. Whamanuia mai fo I le atua. I la mātou tapua inga. Ia te I mātou umalawa. Le sosia ma le tamau a inga o lawa fio. Ina ia mātou mauai pēr le so tanga wāwala lata. Ma lawa fio. O le nāle te talo whātau ana watu ia te oe lo mātou mtai. Whātasi ai ma o mātou te talo e le oa. Ia ai le oa lava le atua wā ua umona e sila fia. Māti lau sila whanga I o mātou tangata. Aua mātou te litonu. O lo e sisila ia te I mātou teito tasi. Au mailo wanganga pa ia e mafuta ina I mātou. I vaenga o te toi o le nei Sauniga. Ono Yesu ke riso lo mātou ali ile whaola. Wa mātou te talo atuai nei. Amene. O se mawhauwhaunga whale a nganga mo I tātou ile nei tai au. E tō matau ina ai, ia lau whaafonga anga, ia e mai seo le tu ina atu I le atua, ia o tātou vai vainga ile nei foi vai tau. A ua fili aile, le whai upo e tlua o le, whai upo e wha o le tusi sa tātou whaita wina. E whai mamatua, e a vea ma aunga o le nei, tai au fau, ia ma le tātou mawhau whaunga le tuspa ia. A mai whai upo e wha, iau tau oli I le li e leo noa.
o te toe whai atu i outou oli oli. I outou oli oli lea lii a ua le au noa o te toe whai atu i outou oli oli. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Ole ase I mua I whaise, whaamatalanga I le ngana Peritania, mo na I o tātou uso e le malamalama I le tātou ngana. Last Sunday we visited Philippi. Philippi is located in Macedonia. Philippi is where the Apostle Paul planted the first church in the continent of Europe. This is why Philippi is so important in the history of the church, because that was the first church that was planted in the whole continent of Europe. And last Sunday we briefly looked at the environment of the prisoners at Philippi where Paul and Silas were locked up. No, they were locked up for committing no crime. They didn't do anything wrong. But it's so interesting that they ended up in prison. They were simply in Philippi to bring them the good news of the Lord Jesus Christ. But they ended up in prison. And while they were there was a revelation of the power of God. You know, while they were singing and praising God in the middle of the night, there was a massive earthquake. You know, and one thing led to another, and a soul of a man was saved. And so was his family. It's the jailer, the man who looked after the jail at that night. He was on his shift. And that miraculous thing happened. And it wasn't just, an event in the life of the Apostle Paul, or even an event in the life of the jailer. It was an event in the life of that man that he got saved. And later on his family, was saved. They were all baptized. Now let's take a look at a period of 10 or more years later. Paul wrote a letter to this same church, the church at Philippi, or the church of the letter to the Philippians as we normally know it. It's in the Bible. And this letter was one of those that he wrote from the prison in Rome. So Paul was no stranger to the prison environment. Not that he committed any crime in all those, instances, but basically because of his calling to preach the gospel of Jesus Christ to the Gentile world. And as a missionary, Paul sometimes had to depend on others for financial support. The Philippian church had supported him for many years. They were the people at Philippi, or the Philippian church, they were compassionate people. No, they were committed to Christ. They were supporting the missionaries of Christ. And for that reason, they were well known. And Paul wrote this letter to the Philippians to thank them for their support. And in that letter, he also challenges to remain true to Christ and to be joyful in their circumstances. They were also facing challenges, like all the churches like Thessalonians and all the churches that Paul planted.
For people who turn to Christ from their materialistic lives in as Roman, colonies, they had, a different kind of life. And Paul reminded the Philippians that the wholeness of life doesn't come from material things, doesn't come from pleasant circumstances. It comes from genuine joy, meaning satisfaction comes as we follow Jesus Christ. Satisfaction doesn't come from pleasant circumstances. Satisfaction doesn't come from material things. Satisfaction comes from Jesus Christ. And Paul knew what he was talking about. He wrote this encouraging letter while facing a trial in Rome that, for all he knew, might lead to execution. Paul knew that he was going to be executed. He was certain of that. And history tells us that he was executed. While Paul was in prison, he wrote this letter. He was sick. His health was not 100%. And he was a popular target of mobs, people who were harassing him. He had learned to be content. Regardless of those circumstances, he learned to be content with what he has. He learned to be even joyful, no matter what his physical circumstances there was. He learned to be joyful. And the letter to the Philippians has much to say to us today as well. Our life had become unmanageable sometimes. And sometimes we hurt people that we love. We had come to the end of our rope. Though the worst is behind us, we still must contend with day-to-day frustration. And despite our painful circumstances, Christ can be our joy. We can have joy. The secret of being full of joy can be found by getting to know Christ better and making him the center of our lives each day. Paul says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yoto oli ile li'i awole au noa, o te toe whaiatu, yoto oli. O le aso sata luai sa tātou asiasi le ai o Filipi tonu lava o Makedonia. O le ai na whaatuina i e Paulo le uluai e Kalesia i tonu al kontinenta o Europa. O le tāua le o Filipi le tala whaasolpito o le Kalesia, o le uluai e Kalesia. O Filipi o le no mua, ma le e Kalesia mua. Whaatuina e Paulo i tonu al kontinenta o Europa. Ai peitai. Sa na o le whale pui Filipin tātou asiasi a ilvai aso utonai. Tātou te le i asia al whaatuina o le Kalesia i lona tau wafu o fua mai. Ia e whape po afo inilu i tau sa thea ngai mala apostolo i le tau amatamatanga mai o ngā luenga i Filipi. Ai tusa i mawha mau maungal tu stalo luko e le tusi o ngā luenga o apostolo o lau loto i Filipi na amata mai le tina loto lofa mal tina loto tele o litia ina ua ia tali tonu matalia le lei le tala le lei a Yesu Keriso na tala ia tu e Paulo. Ma o lea na paptiso ina ai o ia atoa malona ainga. Na tupu tele le ngā luenga i lea ai ma avea ai ma au lotu i longa i le tala whaasolopito le ulua i e Kalesia. O se ngā luenga sa whaalangolango ma wha ato toa ina i le mana o lea nganga pa ia atoa ma lea lofa tu noa o Yesu Keriso.
Al tai au neila, se o tātou mawhau wai le tusi al apostolo i le ekalesia lava le ai Filipi. Ina ua mawai ni nai tausanga talo na whaavaina le ekalesia. O Paulo le tusi mai Roma, ua le o toi I le kontinenta o Europa. O tusi, le tasila o tusi o tā ua o tusi mai le fale pui pui. Na tusi ina e Paulo a o loka ina ai al apostolo o na o lana tala ina o le tala le leia I Jesu Keriso. O le ekalesia I Filipi o le ekalesia sa wha me melo I la apostolo. O mafua ona lo lato wanga le lei tangata matitiva. Wha pēnā fo I tangata puapua ngā tia e pei fo I o Paulo ia. O le mafua angale le whanau mai ai o mea le lei tonu o le ekalesia. A wā sa wha po ngai ma o ngā tonu ai le alofa wha le atua e lo lato whantua tua. Sa fautua I la apostolo Paulo ina ia la foai tu ina naunga ma whaangalo ngalo mea o tuanai. A wā o ota ia mea. Ai tau lailewa ai I a Keriso ma tuli matai mea sili o lolo manai. E uilai na longo a tala o le ekalesia I Filipi I ngā nuenga le leisa lato whaia ma le winga ese o le lato whatuatua. Ai le iso longa le leia I peaso le maftanga. Na iwa foi na sawa tu I ailti Apollo ma tau mawhai e ta lepe le file mu ma le nofo le leo tangata. O mafu anga leo na iwe singa na ali mai le loto I fale o le ekalesia. A wawa amata o na ulu fale atu I aile au tau wha se ma le awola wha folinga. O e walato wha o ngā le suafo ke riso e wha ato sinai loto tangata ina ia muli atu I lato. Ia maua vea maala o wha alua fesasi ai le wha tua o le uso. E o ai tangata wa lewa na ngā lulue wa amata o na tō sina loto I to I ngā o onga se ia. Ai wha tua na ia o ngā paulo I le ke riso tu. Ara mafu anga leo le au ngani o le apostolo I la uso I Filipi. Ina ia tau sisi mea na o ina I lato. Ma ia alo ese mai I tu ai ngā o onga ia. A wao tangata whapea o le lato I unga o le malaia. So se mea lava lato te whaia e le manuia. E le I ufo I se le lei ai nā o le whaalumaina. A wai loto I mea o le tino. Ma tua I mea o le lalolang. Ia e wā o a fo I nai tinai o evotia ma sune tui e pe o na tā ua. O e ua lewa o na ngāre lua whaatasi ma Paulo. Ma fiso soani le tau amataina o le ekalesia. Hoi me wa amata o na fefuli tua I nai tina. Au le ala leo le whaatau anau maloi mata o le apostolo. Ina ia toi fo I le ngāre lua whaatasi. Ma ia tasi lo la manatu I le li. E le ngata I lea. Na ia ole atu fo I tangata uma o le ekalesia. Ina ia wha amalo losi ma tu mau I le ngāre lua whaatasi. Ma ia oli I le li I le au noa. O le au ngani a Paulo ia Filipi, ina ia whaia mea uma ma le loto maulalo. Aua le popole I se mea tasi, a ia tu mau I le atua I le tatalo, ma le whaatonga, ma le whaafutai. O le winga leo lo lato wala awina, ina ia whai ma au auna ia Keriso. O la pata inga lama fautuanga la apostolo mo le ekalesia I Filipi, o le wha moe ina ia toe so longa le lei, ma ia toe whaatu mawina le oli tutonu o le ekalesia. Ia ngā lulu e whaatastanga ta uma ima ia ola whealafani. Mai Paulo, ia outou oli le li au o le au noa. O te toe whai atu. Ia outou oli. E aini nai manatu e popu e fia whaalau tele aile whai upu a filifilia e whai maunga o se mawhauwhaunga whaalea nganga mo I tātou nei tai au. Mua. O le oli I le li. O le filifilinga e te whaia. Joy or rejoice in the Lord is a decision that we make. Wa ti mai paulo I le ekalesia ina ia oli I le li I le au noa.
O le oli pa ia. O le oli e taula i le atua. O lona winga e ao il tangata whātua. O na avea lo na mafuta atu i le atua. O le mafutanga le o te ua o le mafutanga o le oli. O le oli i le li. O le filifilinga e te whaia. O le oli i le li. O le tātou matawha ioi whaal kerisiana. O le tātou whatu ainga tausi whaatangata ua whaola ina o na o le whatua tua i le atua. O le winga leo le whaanga ina e paulo le upu oli li whai upu e wha, ua a vea mamatua i autou oli i le li aua le au noa o te toe whai atu i autou oli. Wha lua o na whaanga e, paulo le upu le oli li whai upu lea. O le tuso Filipi, o le tusi lama o lo wha mawhai le mea o ta ua oli. I le tuspa i o le ngana e le ni e luani tu ai ngā whao ngā ina o le upu oli o lo whao ngā e paulo i lana tusi le nei e le au Lotu i Filipi. Mua, o le whao ngā ina o le oli o se nauna. O lo na winga o se mea e whaiso na tino mai. O le langona le e nofo i tonu o le loto o tangata. Le a whao ngā ai o le nauna. E tā ua nisi le oli lea o le fia pa ia, o le holy happiness, po le fia lo loto. O le oli la, e lo loto atu na ilo le tu e ngā fia leo tātou masani ai. O le oli foi la, o le langona wha le atua. O le langona e tupu mai ina ua wha tua, ma wha moe tasi le tangata i le atua. O le oli foi. E maua pea le tangata tusa lava po o a mea whaingatai o oilo naolanga. E mawhai le whaanoa o na ave ese le fia. Ai le mawhai le whaanoa o na ia ave ese ina le oli. Tusa lava lape te whaanoa. Ai e mawhai o na e maua pea ma talisa paia le oli. O le whaangaina le paulo le upu oli leana ia whaapea tuai le ekalesia i nā wha ato atoa maia e au tau lo oli. O le fesili, e whaapea whea o na wha ato atoa le au Lotu i Filipi le oli o le apostol. Tali lava ia i paulo, i na ua ngāta stasi au tau manatu. Ia iate au tau le alofa whaatasi, ma le loto ngāta stasi, ma le manatu natu le mea tasi. Awana i whaia se mea tasi ma le fina wale, ma le mita fua, a ia tai tasi au tau uma, ma manatu ma le loto maulalo. Whai lua ma le, tonu le tusi sa whai tauina. O le oli, e iai ona fōlinga po o lona tino mai. Ta ua nisi ala usa e sua le tuspa ia e whaatusa ina le oli e, whaapei o se moli ngā o e tutuina ma tuu i tonu o se whangu tio ata, pongsa. Po le alava la le pongsa o le whangu tio ata. E loa tu lava i fafo le mumu mai o le molinga. E loa tu lava i fafo lona malamalama. O le winga o le whatustusanga. O whatusaina le tangata i le whangu tio ata pongsa. O pongsa ona o le angasala. Pei tai a maua le tangata le oli o le ali i tonu o lona loto e susulu mai fafo le oli le. E whaai loa i a mionga mawinga le leo le tangata ua iai le oli. Ua pua ina mai fafo lona malamalama. Le ala lea leo na wha ngā whanauna le upu oli e pau. O le wha ngā ina lona lua e le apostolo le upu oli o lo wha ngā ina wha veape. O lona winga o le upu e whaatino, o le upu e whaangao ioi. Action word. O lona winga, a le whaatino ina pe lenga lue ina le oli. E le mawhai foi o na maua le oli le pe o na whaana nau iai le apostolo mo tangata o le au Lotu i Filipi. Au le nganga foi le o tā vita na ia whaapea ne, ia e fia ma e oli lava oe i a Iova. Ona for ina le e ia te oio mea mana o ielo loto. Delight in the Lord and he will grant you the desires of your heart.
I le soifuanga o tavita, o io stangata sa fai mana mea sua malie, le sa ili atu i le oli o le ali. E o io stangata sa le asalo na soifuanga ma mea fai ngata. A o lana tau tinonga ia e fia, ia e oli lava oe ia Iova, ona fo ina maile e ia te o mea manao ia ilo lotu. Ai lea o ni mana onga e wha amalie ina aile tu ina nau o le loto, ma mau waile ola. A o mana onga e mea tāua e waile ola. O le ai oi maloi mata o le apostolo i le ekalesia i Filipi, o le awala e sa ili aile oli moni lea. E maua ina ua loto ngā tastasi e whaia mea tonu uma. Awala lea e sa ili aile oli. E maua i le loto ngā tastasi e whaia i mea tonu uma. Ai te tau na a mata ia e vortia ma sune tui. Pa mela apostolo ia tasi lo la manatu i leli. O to ingasi o si o manga ia e le ma whaio na mawaile oli. Lea e nau e la apostolo, a wasi o si o manga o lo i aile fuli tua. O le oli i le li, o le filfilinga e te whaia. O le filfilinga e whaatino ma whaangao yoi. O e la tau o e ia ile oli o le ali e whaatumu ina o la tau loto i le sua malia o whaamanuianga wha le loto. E sanga nau ai pēa e sa ili le oli moni. A e maua le oli e. O le mawhai o na tau fia o e mai le sa ili pēa o le oli o le ali. O le oli fo o le ali, o le fo le o FSS inga uma. E te tonu o ainga, e te tonu o nuu, te tonu o e kalesia, ma whai ngā malo. O le oli i le li, e whaatea e se nai fi naunga le larolang. Se wainga mātango fia lea na tātou moli mawina, ina ua maua le vai fufo le ngase o malo. O upu whaia si o tātou o tunu pele o Samoa. O le oli na sa ili ma whaatino ina, o na maua lea ma tali sapai. Whamaloi le tapua inga, tangata Samoa uma i le tu ma le tu o le lanolang. Pe a whai tātou te sa ili atu i le tua e ala i le te talo, ma le anapongi, ma le whatua tua, ma le wha moe tasi le mana o le tua, tātou te maua ma tali sapai ailo na oli. A melti ma inga la apostolo, aua nei popole au tou se mea tasi. A ia whaailo atu au tau manao i mea umalava i le atua i le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafitai. O le manuia foi mai le atua o lo sili lava i mea uma e manatu ia. E leo ui nai au tau loto a toa ma au tau mawhau i a ke riso Yesu. Manatulo na lua. Oli i le li. Rejoice in the Lord. O le oli. O le langona wha le atua. O le atua o le wha vai, ma le wha pongai, ma le autu o le oli. O la le apostolo i le kalesia i Efeso o autou le wha nau, i autou wha longo i autou mātua i le ali. A wā o le mea tonu lava lea. O lona winga, o le atua o le wha vai, ma le wha pongai o le ola usi ustai, ma le ola wha longo o wha nau i mātua. O le ali, o le sio manga lea o le oli moni. O le wha pongai lea o le oli moni. E le aise oli e maua i fafo mai o le li o le ali. A whai e fia maua e se tasi le oli moni. E maua i le li. Rejoice in the Lord. Ai a whai o ia te oe se tu e ngā langona e whafo linga o se langona oli i fafo mai o le li. E leo se oli moni la al melna. E leo se oli e maua il tamau a inga matu ina nau le lalolangi. Po o se isi lava mea. E maua ina ua maafana le maafutanga al tangata maleli. E maua ina ua suhuu le ola tautua, le ola au auna, ma le soi fua whaalangolango le tangata whaatua tua i leli. Usoe.
Le mawhai lava o na tātou oli oli nisi lava mea o leo langa. Se vanga nā le oli oli i le li. A whai o lea li o lo oli oli lea, e le ma vai lo oli oli. Au nisi mea umo le lalolangi, e ma vai atu pe o le sau ma le puao o le tai au. Lea ta ua le whainga unga e peru whai mai o mea umaia o ai al matang. Ia whai lea li i mau oli oli sanga. Ia papati so ina i tātou i le oli oli moni o le atua. Ma ia a velo na oli oli e wha atua ma winai o tātou mafau fau ia ke riso Yesu. Oli oli i le li aua le au noa. Rejoice in the Lord always. Aua le au noa le sa ili i le oli oli o le atua. Ka mai upol matua oli oli i le li aua le au noa. O le whaatino ino le sa i linga o le oli oli o se ngā luenga i le aiso na teimi i tapula. O le ngā luenga i whai pēa i le uma. Ona winga, e le ini aso malo lo le sa ili atu i le oli oli o le ali. Aua le au noa, o lona winga o le ngā luenga i whai pēa. Ma le manatu lona tolu, au te toe whai atu, i au tau oli oli. Again, I say, rejoice. Whanau naunga le apostolo mo tangata ole e au lotu i Filipi. O nai ve singa ia tu tupu i le au lotu, e ono ta whea ai le oli oli o le atua o lo i tangata. E le o teimi mua mua le ua poa poa i atua i paulo i le mea lava le oli oli. O le amatanga o mta upe tolu o lo whapea mai le apostolo. O usoe, o mea nei wa tutoe, ia outou oli oli i le ali. O le mea le atoute saunga le muai. O le oli oli i le ali e saunga le muai le tangata. Na o le o toe whaama mafa mai al apostolo i le matau poe whalea. Wa mai o te toe whai atu i outou oli oli. O le whanau naunga o le apostolo ina ia tūmau pēa le au lotu i le oli oli o le ali. O le ekalesia na sili o na wha me melo ma mita i aila apostolo. Ma o lona alofa tele le ekalesia ua ia nau tai e tuai ia te i lātou ina ia lātou maua pēa lava le oli oli o le ali. O le oli oli e maua ina ua nofo tu mau ke riso i tonu ia te i tātou. Ai o le sa i linga o le oli oli. E ai foi ona lui tau. Po a foi whainga tā o lo whea ngai ma le apostolo o Paulo i tonu Roma. O lona mau o le oli oli o le ali i ua whape ai o na ia ti mai i tangata Kirshan. E leo tuse mai Paulo i se ma tā whanga o whai eisana, tā whaunga e lea. E leo tuse mai whai Paulo i tonu o se whale einga o tā ma whaisana i pukofe. Po whai eisana mea te tawai e peon tātou masani ai, e lea i whai. O lo tusi mai tonu o le whale pui pui, o lo sai tia o na vai filfili o mea o na o lana moli mau i le ali o Yesu Keriso. E whape whea na ia, a ngani mai le oli oli a o lo sai tia lontin. E ui o lo sai tia le tino la apostolo. A o lo sa o loto pe alo na nganga. Ona o lo whaatu muina o ia i le oli oli o le ali. O ia tau mo whai e tufa atu i le au lotu i Filipi le na oli oli ina ia lātou langona le oli oli o le ali. Ina ia lātou maua le oli oli o le ali i tonu o lātou loto. Po a hoi la whainga tāo lo tātou whita iai nei o na pō. Ia tātou maua pēa le oli oli o le atua i o tātou loto. Tātou te maua i pēa le mawhana whana o i tātou. O le oli oli o le ali. E pui pui a mai ai tātou mai le whifuli tuai. O se whaamanatu tā ua voi lea mo i tātou nei tai au. Ina ia tātou mā tāala mano whasauni teimi uma a wai le malo lol ti Apollo. A ua le tō sina ngō fio o tātou loto i upu ma o onga se a wai whano ai o tātou wala. O Yesu Keriso. Sa tā wlailana sila i lona oli oli moni ina ia maua e tangata uma o e whatua tua matalia o ia.
Olo mo ni mau eltu stalo tusi lau e peru fai mai ia. Ia vava ai atu ia Yesu o lena ona sai le sa tauru. Na whaatau vaa ia te ia le maa ona ole oli sa tuu i ona luma. Wa nofo foi o ia i le tu tau matau o le nofo ali o le tua. E peres fuma lua al fai upe lua. O le tātou wali o Yesu Kiris. Na te le ua o tātou nei tino wale anga. Ina ia whaia ia whaatau i lona tino mātango fie. E tusa male mana na te mawhaia ai. O na whaatoi lalo ina o mea uma ia te ia lava. O lona maliu malona toe tū manu malo. O le whai longa o lana pule ao i mea uma lava. O le tātou matu pala fo i lea mai le langi. Ina ia tū whaata si ai o tātou loto. Tātou te au ona ai i lea tua e to tasi. I le wha moe tasi. Ma le manatu e tasi. Ia outou oli i lea lii au wale au noa. O te toe whai atu. Ia outou oli. Amene. Tātou whai ule. Sauniga i le vi inga o Saunia. Mi o tātou Sauniga Lotu nāle nei fo I tai au. Manatu sa outou maua le pōua mawai le fia ma le file mua o tātou matai. Ia mai se foi o nei tai au. Ia ma le tātou tu whaata singa o tātou wha moe
tātou te avatu ai le vi inga ma le whaafitai o le tātou mtai. Matuai ma mo ngā lofa, Lotu o ona. Whapena ona tātou tau whai maua whaatasi, ma lo longa file mua le nei aso. Ia meise o ngā luenga, o la whea ngai ai fwoi ma pa ia o tātou kālesia, tangata kerisiano o mai le nei fwoi vai aso o tātou amatalia, tātou whailo i pēa i lungo le ea, ia steimi fwoi ia tātou toi fwoi ia tātou whainga masani, ia ona whapena leo na o tātou toi whailo ai vai atu, ia tau sila mai, o le nei tū la, ia whapea lava o nā alofangia i le atua lo tau pa ia o le whai o il talo. Le atua lo mātou matai, mātou whawhtaia la ua fio i lo alofa, ma lo le tū la fo ina lava o i mātou, i lo awa i mai le nei Sauniga, te tai to lua ina o mātou tangata, a o mātou o tāpuai ma vivi i atu i ate oe, a o mātou whātangi sia lava lo fisosa ni mai, a o mātou whenga iai ma whawhainga tāu le nei vai tāu, mātou te whamoe moe mea umalava i o a o lofa le tua, e te pui pui ma e leo leo i ate i mātou. Whātasi ai ma le mawhutanga whātasi ma loa nganga pa ia. Ia ia i mātou ma lau whanau kerisiano o mai le lalangi. I le nei lava i tu aso se i o i le whaavavau lava. Amene. Soi fua mai amanuia.